Nidu since Nagi Chopotomal Henge Samala subject lesion. The three around Sugi, Nitu the Karisha de Shuaina, Shungi, the Pelo Pagi, Devagi, letting you with the Chadigu. Chitang also Kona, let's come with the Drosimba Chadigu. Chita the Shungi, the Pelo, Lesengi, Mu the Karisha de Shuain, that Shungi to the table in Kitchen Big so Shukta strange, any of the tape Kamamala and Tamadilla and Sosugi table over the Pemiri, the Gagab to come to Gita, Pentoe, some much lejura. The go musum di chane tringi nidu di sista wa chadi go tring lesson you with chadi go re tring aran sugi lesson dinalo la tamshe ba di gen gumila chadi go re chisa gen gumila test le oh test le samala das to test le shuen da tango di la gen gumila kirangi miselo gyu ning di chungo de nalo na shuen le ra yang ja chi ta chidangi ngara shija kolega che na chuba bodo kolega che dene chungi di mon go che ani dine Mysore tholop che bachelor's di Mysore chere ani dine masters singal ji Chennai la chemai ani dine lopta jaga lopta la loni che ani dine ngamji ki sorry ngamji ki Toastmasters hero Toastmasters ki chobana la member ji chaw che ani dine next ki ngamji ki soft skill the corporate trainer like soft skill the corporate training along a certificate delay any those like actually that's not ted at club chi go chu ra lu ta la then it's over mush demo dewa shati and then nega sambuda mungol la chi shim and then on quarantine la de ra on the basic the angel law in stop those now so now let's ta tringi lesinalo ta aran sugi libidinalo ta kalot cheshin mus ta ta gozu shein shein ta tambudila kharich shein sewena ge gumila kirangi loedi semyon da gida teblo education bo imbadang chame gida geshin gorimi changma gida geshin bo re la gi jwe cha digi cha sewena teblo ed kagamsi geshin bo cha digi re kharichin geshin bo cha digi later the tanga shidi nyam nyam the inji nyam this is dead guran the kongi me shwe ra chida theblo the ngarando jimba in theblo the samusa mabushni idwa the samusa mabushni idu anyo de la kisi kranzogi michiko la gochi go mene chugo yoba ine de chik zamni shimba gi ra lukshe imba ine todan de ko la gochi go ine de ta khande jiba ine nga theb the keju Once khati nahi ki application Steve Jobs the big so kurang nyenga ji inspiration do cha de tang ko personally motion go mara ine ko ki theban zo ni detail chin lo di ko ko mangu shingi ko ki kale khandi chai ta kurang nuni mangu chung igi ine kurang ki kale khali mangu chai ra on de ko chik thing support ko chu do on chin ni theb lo na mi so ki mi ko la ha go ine de chik jamni shimbe dodan da de len be ne de khale ne ko la ya kuch ngi ki thep bi thone ha go ri sam ta video thone tha go to pura ine ngara samji la personally ngi ki thep bi thone ya ga ngara connect cha chik ha go ga de long so the gigmila show na di gigmila di Steve Jobs yara computer icon ta kuran pe caption bota ngone jamni kola ya cap de was ta sami ki ta mangche gi ha ko de cha de gore chesan di ga we sung so shyin ta three di khar shyin na chiwa shimba di jida gigmila kiran gi thep khande do she log yo la jura thep khar do she log go ba gumsen khar chiwa de cha de gore ta nga mang je sama onje inge ton chiwa na self help books lai ra di mang lo nga mang che self help books ne lo share chik story the de ra onje ki delicious lo self help books onje mi da ni bai ne personally social kale khande jaw na biographies je lo ai pe go ra so dindelo wai na ngala chik khari phegi na personally mi kran ji kale khande do che mi se na ka me khande ste de dile ko dole khande ka de che di ko le pe abu go su do so dinzo do jim by na self help books na yakshu some inspiration yakshu do jana self help books ni ra mang kuch ra simply chaw na khande dole chi go la do da mizina kangi khande ka ste by na dile pa ya dole khande chi go la do de ro or the day self help books ki ya wo jungal ken to share now also the gigmila isuan chona gigmila Quran the self help autobiography da biography da one practical yo chola so when is la so khap pin ba yo do sha o de zu la go yo sung na so shue yin ta chi ta
ngaransugi da shunge de zola gilagi di ngaransula shunge de zoyara pepe shunge de zogi tablo ede karishin kechim butong budu tanga nyama kudi kalabji nyama kunyo ra ta dina karisungdala na nganzu peba nyama ta ende chini tumne dere ra an nyama ji kemile ne gola tupa ji shudi an nganzu hangsang re lai ra dedingi video di nyama ne cha mangbuta wa ra an dingone ro shungudo ta nganzu gi nyama nganzu gi shira zamnin chilo de ne nyamo dewa shira chungyo mare ra ine ta thansan tizula nganzu gi khari ine che ta tablo ne yore video ta ne yore ra ine ngaran personally tablo de ko yi ra so tab the nilo one ngi la shi ra tab the nilo one an zamni shemba lungba shemba gi culture da de khande yore bishung kran ju gi ra to dan khande mangbu chung ju gi tab to ne ha gu ra so diggers ki ju gi ha go wen ju gi jema kran ju ne ba dewa chwe ina re ra dewa che de nila ju gi pen to re sang so tab the nilo one ju pebe shunge should especially ra ye gi tablo de pe ki chung bol sang bu khajla na ju gi zamni shemba gi to dan Jodan dolu imba inere, zamni shemba koran zugi shung ko la imba inere, zamni shemba mimang ko la imba inere, zamni shemba gi rikshung ko la imba inere, nganzugi yakshu jinge gi table ko churi sabudo. Onjinge gi table wa nganzu especially shunge dinzo, kechishu siyo especially nganzugi tanda bebe shunge dinzo. Ajna da nganzu mangbuji first generation learners cha do ra. Modern education na nganzugi ta first generation cha do nganzugi lengi chichu chik cha de re sabudo di. Zamni shemba chizo shemba nyam dewa che jiro. Once in table the page now. So the Gigumilagi did Mazuki Gishi Dinalula, Mazupebeki, Lugi Gabjon de Kilene, Anima Nangame to Supeba to the Dachi get a gig of Shemba, Kekushla Dema is also not to me, then the Chisun Aransuki, big Hakuja, Namjidi, Hakuja, Bikichi gave me the young butcher, some of the gas and butcher, why the kitchen boy water. And so Tota Soso Pebe, Shunki Rangi, when they get Suzuki tape, why do you gave up Shembata, and she gave up Kachi, that gave Daminaso, the Zuko Lobjo Che, that Kajito, the Lobjon get butcher on the table at the vacation boy by Gigumi like Chitan, Gigumi like Kirangi, table Vegala, table to contest logo, techniques, the strategies, the contest to. Now, young judging not this injustice signally on the constitution. The Negi technique law, the technique and the condition and Archdangi tabjing Ming Hovaina. Lamsa Negi Tonga the YouTube non to have the cola mid and the book review than the headway. Yamena, Ching Korangi, Chick Dicology, big some shoe them in the Chick Dico love them in the Tagu, Jimmy. The digging ala chick idea to Raru. Ani dinengi tabdi ko summary logo summary gi ngone ngala pin pu do tu mo ngada dewa de mende thega ngada dewa de mende ngala tingi de mende ti chitage ani shini kisi phe na ani nge tab na du ta tab khashi na ngaz ka khare lana information spam ango re ra knowledge mount ani bad tab bu de chagda samsung gi tab chapters khashi yang ngala phin si ore chapters khashi yang ngada dewa mende si ba so nge tab kanza किसी टेप कंदर लोग हैं टेप तंग वाला जॉब में जो ये किसी टोको लोग हैं इन्हें थमा देला खड़ी वाला खेचे है खड़ी वाला फिंगर है दिको लेंगे कि फोकस तो चेट है नहीं देला थीसे मारतांगे ना इंडी दोजी और लस दी टेप लोग खेचुं वो खड़ी सोचता रहा खजिन खेचुं बरे टेक्निक्स स्ट्रेटजी जो रहा so nutrition or something नहीं वाला चीज़ technique strategies तर रहा लाओ दी अब जितना techniques ang ideni doji chidang type lo dinala nga personally ba nga inji issue to me thamu jina inji la chidang inji gabu ra inji issue to den de keme ine type lo shirwa 6 hour mangbu ji singido di sebana jaru do ani kete shi de pe deudu pejana nga toastmasters da world public speaking championship kunzu gi organize chi ra chopa dire west la ire ra ngi arila I think it's related to America ani Toastmasters ke club chi onji Mysore la yore ta ngadin na la sushan ba competition do sushan ta mara inji namgi ni inji la gabu inji do tab do lo chi de so some practice ne che de ge chi inji ke share de practice so che de ge mang je phone de ki ro ani TED talks de ne ke share practice chi ta tamadal tumde sto ora I think Toastmasters ngi compete in Mysore la first position do lanes ba tamu shona ta di ngala confidence khon ni rasta na theb ni ras theb de lost ra theb mas lo ra sik de ni saw de ni do ra so theb yang ja ta di sik dia sheba theb jina thugura de sik chu ko pe chado
이제 막 하니 된 뺄래로 차오로 땅에 되는 시라 트임인데 언제 태블로디 그렇게 좀 나오 테크닉 등에 추이서 나오 좀 Oh, laso di en gi gumila gi da sosu gi da dewa gi tegar chigora teblo ensing mangbo jishin sosu gi da mixe gi ing da dewa di gi kare la shukchim bo shi shuken ji gi da pento wi chi 예. same gi da ra ju che di de ru chung yore da gi su na shin gi da ara ji 가감스키 소스 로 샤와 시고서 많이 봐 소스 가감스 펜도 까레 가감스키 빌업 투 더 레저라 디 믹싱 게 소스다 아나 렉처 내도 쇼라 어디로 지 소스 쇼에라 아니 셴바지 있다 갈 쇼에나 나 타돔딜라디 길라기 쇼기도 저기 다 길라기 테블로 사이트 교지요라 땡 아란스 페베 쇼기도 이게 도시는 리커멘드 제쇼라 리커멘데이션 테블도 로나 야포도 레자 테 카시기 무료 나오나 쇼인 아레 야 탑 숨도 중에 이슈샤나 섬서 탑 정보 등에기 TED Talks by Chris Anderson 레이레 TED Talks 매니징이 오르다 프란 차데레라 Chris Anderson 레이레 프랑기 탑 디밍 라프란 TED Talks 레이레라 so ngaju paper shunge na especially ngaju gi ma thwene ki she da minyam dewa sudan ko la mangbuji ngaju tangi theore sambu especially ro adi ko ngaju shu jange mindo ene thesan yuwa ki the du minyam dewa shayada minyam ki she da yo ro adi ko la kisi engineer ne tab ya ko tawe na ngi gi TED Talks by Chris Anderson di taruchi shwera ni ba di start with why ra ngaju gi mangbuji gi lega 최고인 내가 디 최고의 염색하래 purpose 디 가래 이건 좀 망고지기 하고 말해 라자 찍고 계속 뭐 말해 라자 디 내가 한테 제발이라고 이니 내가 제발이는디 पेशना I want to become a doctor रांगा डॉक्टर जीवन डॉक्टर दी ट्रेनिंग की purpose दी करे दो पेशादा मुझे लेगा खरीच नहीं था तो दिने को लखना जो किसी interest in the yoga ना रांगी start with why by Simon Sinek lecture Simon Sinek start with why रहते पुरान मिला रा Quran TED Talk di speaker kata chimbujire dingi recommend chige sumba dela anjugi mindset by Carol Dweck lagre tadi ngonne Quran gi yoi ngala gi watching busta mindset by Carol Dweck moran professor chige Carol Dweck dingi chimbushu thongero ta mindset by Carol Dweck di khajin lana anjug mangbuchi gi samlo kheda jera anjug mindset jiro the mindset is that thep dinala yawani chede fixed mindset the growth mindset that the thep dinala and growth mindset the khachu khechum imba dikol pe abus soon ra and ding just especially teachers imba ine and students imba ine samlo khita chira growth mindset that dikol ngi shu dishi jeng me kranzu thep dilo oina ani hagodu re YouTube na videos edita oine hagodu ra ani ondi ta thep sumba roje ondi lao la so gi gumila gi da ngara su gi da ngara su bi gi da shungi samala da gila gi da recommend she gi da chakte sum shi ngori nang shu shuin and shela ne gi su da chakte sum di la wa da khari la na thangbo di TED Talks da dewa gi she da TED Talks ki the cha de gi du ni wa da start with why la jura start with why the khari chine la gumse ne chik che jura purpose ne so ambition ta ke ne mi yo jura da lega che tu me 내가 이날 소소 라자다 라인 bar 샤다 쇼라다 미드 교바 금세 가리가리 딜레 체는 뭐 보시오라 뒤져들 삼로 다야지 데빌로에 중앙에 소소 케빈 셔부 중국에서 뭐 숨바들라 길라 가리 송나서는 마인드셋 다 삼로 개조쇼라 당 하는 쪽이 마인드셋 라 그로트 마인드셋 다 엔 셔바 시송나서라 다 디졸랑 하는 쪽이 롭종 체다 소소기 다칼로 냠십 체도나 디조 개침보인 bar 송나서 쇼인 제자다 드링이 하는 쪽이 펠로기 레센디 ge gumela da kamis shwe di cha de so shwe in che sa ge gumela ge da tring yang aran so ge lesson din la pe mi se be ge da aran so ge de la ke pe shmo da tu ge chimbo so ge aran ge rewa chi ge la ge pe mi se be ya posung na so shwe in aran ge ni do la pe la ni ta ba ne tu na katin che shwe in ge la tu na katin che oh thank you to share la so tu na